So guys, munyihangane internet yanjye ari kugenda gahoro. So ukimara gukirika hariya kuri application portal, uhita ugera ahangaha important notice to new applicants. Ni ikintu cy'ingenzi ku bantu bagiye ku applying hano bwa mbere. Niba ugiye ku applying ukaba utegereje admission cyangwa se uruhushya ruva muri University of Rwanda, please ensure all required documents are submitted and personal details are correct. Once admission is confirmed, your application will be validated accordingly. If you face any issue, feel free to contact our support team. Ni ukuvuga ngo hano bikubwira ngo banza umenye neza yuko documents zawe zose zabaye submitted and your personal details are correct, ndetse n'imyirondoro yawe ari ukuri. Once admission is confirmed, kugira ngo mu gihe wemerewe na University of Rwanda, application yawe nayo izemerwa bitewe n'ibyo yagiye usaba. If you face any issues, nuhura n'ikibazo icyo ari cyo cyose, feel free to contact our support team. Ntugire ubwoba, ntugire isoni zo wabaza wakaka ubufasha ikipe y'ubufasha ihari. Best wish, Mastercard Foundation Scholars Program, University of Rwanda. Mastercard Foundation Scholars ibifuje amahirwe hano cyane cyane mu ishami rya University of Rwanda. Hano kandi kuri close, noneho tugaruka hano. Urabona ko ni SORS bisobanuye Scholars Online Recruitment System. Ni ukuvuga ngo noneho wana vision yabo ibiki byose urahita wizira uzamuka hano. Welcome dear applicant. Welcome to the new Mastercard Foundation Scholars Application Portal at the University of Rwanda. We excited to support your academic journey. Please follow the instruction carefully and wish you the best in your application. Bivuga ngo barakwakira rwose hano kuri Foundation Mastercard Scholarship, kuri application portal cyangwa se aho bapurayingira unyuze mu ishami ry'u Rwanda, ndetse batewe ishema cyane banifuje no kugufasha kuba mu rugendo rwawe rw'amashuri, ndetse gusa barakwingingira gukurikira amategeko nk'uko yagenwe, bakanakwifuriza n'ihirwe kabisa. Hano twagiye noneho hano urinjira hano kuri reference number. Vuga ngo hano urinjamo urandikamo reference number. Ni reference number ni ya nimero yawe baguha ukimara kwiyandikisha muri University of Rwanda. Ubwo ku bantu batariyandikisha muri University of Rwanda banyandikire nabo mbafashe kwiyandikisha. Baze kunyandikira. Ndaza kuri gusiga namba yanjye ya WhatsApp baze kunyandikiraho. Utinjamo reference number ni imibare 9, igomba kuba ari imibare 9. Urayishyiramo, makwishyiramo kandi kuri verify and continue. Noneho utegereze, depending aho kuri internet yawe urigenda. Internet yangiye kugenda gahoro cyane, sinzi ikibazo mfite. Ako urashyiramo utegereza niba internet yawe iri kwihuta. Nta kibazo, ndaza kwihutisha kugira ngo wenda ataza kugutindira, ariko urabona ko internet yangiye kugenda gahoro cyane. Urabona ko hano cyamaze gukunda. Ntegerejemo gatoya ariko hano biba biri kugenda. Ngo ikibazo cya internet bigenda gahoro gusa. Ikibazo cya internet kigenda gahoro gusa, nyereka ibyafungutse hano hejuru. Ngo internet iri kugenda gahoro bishoboka. Sinzi niba ari ikibazo cy'ikirere, ariko internet iragenda gahoro cyane. Nta kundi, ndaza gutegereza nta kundi.
hamwe maza kwihangana. Mu gihe dutegereje reka tube twireba hano kuri icyo SORS ivuga hano. Urabona ko hano iyo bimaze gufunguka bahita bandika amazina yawe, nk'uyu nguyu Dear Iyakaremye Aime, you have already applied for admission at university. Ngo impamvu ugisemo iriya reference number kugira ngo bazverifiye ko wamaze guca muri University of Rwanda. Urabona ko nk'uyu nguyu yamaze kunyurayo, impamvu bamubwira ngo Dear Iyakaremye Aime, you have already applied for admission at University of Rwanda. Please follow the next step and complete your application for Mastercard Foundation Scholarship. Ni ukuvuga ngo utaramara applyinga muri Kaminuza y'u Rwanda nta kintu, kuko nta reference number wabona. Reference number ihabwa na Kaminuza y'u Rwanda, ndetse iyo wamaze gusubmit application yawe nibwo hano bakubwira ko you have already submitted your application. Iyo utaramara kwishyura ya fees y'ibihumbi 5 fees, ndetse ngo unahitemo amasomo maze bo submit, ufite reference number ariko utaraba not complete